1989 senesi Axyar'nın gidrografическая sokağında yerleşken 14, 16 ve 18 evler ekologik tarafından gayet gelişmegen yerde olganı tanıldı. Bu evler eksploatatsiyadan çıkarıldı, ev sakinlerini ise öz odalarından çıkardılar. Bunun sebebi bu evlerin yanında yerleşken süt zavodunun ammiak bölüğü oldu. Birkaç yıldan sonra süt zavodu kapatıldı, ammiakını da bu yerden alıp gittiler. Нет хорошей жизни, я вынужден был поселиться в эти разрушенные дома, потому что на тот период, это в конце 90-х годов, эти дома были превращены в развалины, без окон, без дверей, без полов, без средств коммуникации, не было ни воды, ни света не было. Окон не было, крыша дырявая. Evlerinin yanı sakinleri birçok işler alıp bardılar. Öz odalarını tamir ettiler. Bu yıllar devamında kommunal hizmetlerge akça төлediler. Lekin bu evni resmileştirip mında propiska olmağa çare öyle tapmadılar. Предприятия прекратили работу, аммиак был вывезен с предприятий, и промышленная зона, как говорится, она исчерпала свои рамки. Да, исчезла как таковая. К этому времени дома были уже полностью заселены. Конечно, как говорит администрация, на незаконных условиях. 2010 senesi şehir hakimiyeti 18. evini eksploatatsiyaga girsetip bu evnin sakinlerini mahkemege berdi. Şehir memurlarının bildirgenine göre mında yaşagan insanlar evini kanunsuz zapt ettiler. Все квартиры. И теперь они же видели, они состояние видели, они видели в квартирах, в каком состоянии. Теперь им нужны эти квартиры. Просто-напросто нужны эти квартиры. Они их не будут по очереди давать. Это уже дураку понятно и ясно. Они нас выселят и выгодно продадут. И еще спишут баснословные суммы, что они восстановили этот дом. 18. evde 6 kvartiranın sakinleri çıkarılacak. Onlardan 5 kvartirada bizim vatandaşlarımız yaşay. Hepsimiz ek komnata yaşayımız. Hepsi bir yerde yaşayımız. Bana ayttılar, sen barsan sırası sağa kvartira, положено. Niçin anda akayın cenk etken. 5 yıl cenkte boğan ya 5 yıl neme boğan. Sağa verirler dep bana şay dediler. Men şay ettirip kelip şanıp geldim bunda bu. Epes olarak tek bu evden 26 insanga çıkmak lazım. Şehir hakimiyeti onlarını sokakka taşlap başka mesken vermege aslı da düşünmeyi. Kış yakınlaşa ve bu vaziyette insanlar ne yapacaklarını bilmeyler. Dilever Sedametov, Hüseyin Keşveyev, haberler.